Pozdrav svima, dobrodošli na još jedan novi video. Kako zaraditi Bitcoin, jedan novi tutorial. Mi smo već duže vrijeme snimali, ali evo vraćamo se. Ja se nadam da će videoklipovi na ovom kanalu biti malo češći. Uglavnom evo jedan koristan tutorial. Znači svi koji gledate ovaj video stisnite like, subscribe. Danas ću vam pokazati kako u par jednostavnih klikova dodati bilo koju mrežu na MetaMask walletu. Vi znate šta je MetaMask. MetaMask je jedan od najkorišćenijih kripto voleta gdje možete čuvati vaše kriptovalute. Podržava više blockchain mreža, vrlo je praktičan, možete ga koristiti na telefonu, na kompjuteru, u bilo kom browseru možete dodati ekstenziju. Možete koristiti Brave. Brave ima integrisani wallet, tako da samo jednostavno ubacite vaš MetaMask ili vratite. Sve u svemu, kada instalirate i podesite vaš MetaMask, po defaultu dobijate ovako Ethereum mainnet. Znači to je jedina mreža koju vam on nudi po defaultu kad instalirate. I najčešći problem je dodavanje tih mreža. Obično se to svodi na kako da dodam sad Polygon mrežu, pa onda odete na Google, pa odete na Polygon sajt i tražite kako da dodate mrežu, on vam da parametre i onda vi kucate jedan po jedan parametar i to može da bude onako zamoran proces. Ovih par update-a što je MetaMask uradio malo je to pojednostavnio i sada možete dodati te mreže veoma jednostavno. I evo pomenut ću par načina koji su veoma praktični i iziskuje samo par klikova što je potrebno dodati da bi dodali bilo koju mrežu. I evo kada odemo na MetaMask sajt, recimo on vam ovdje kaže da možete dodati mrežu tako što kliknete ovdje na Add Network. Znači kliknete ovdje na ovo, pa onda Add Network. I otvorit će vam se ovako. MetaMask nudi jednu 9 blockchain mreža koje su najpopularnije, najčešće se koriste i možete direktno dodati odavde samo na ovaj klik. To je veoma korisno. To prije nije bilo, ali su ga usavršavali, tako da je dosta ovaj wallet usavršen što se toga tiče. I evo recimo najviše se koristi Polygon, ja ga bar najviše koristim zato što ima najmanji fee. I kliknem ovdje, da li želite dodati Polygon, kažem approve, vidite ovdje vam piše koja je adresa, koji je chain ID, koji je simbol currency, koja je valuta. Idete na approve. I to je to. I sada kad se vratimo ovdje, možemo vidjeti da pored Ethereuma imate i Polygon, što je odlična stvar. Također MetaMask nudi, pored ovih 9 mreža defaultnih, nudi vam mogućnost dodavanja ručnog unosa. To je ovo što sam vam pričao na početku, da je potrebno da znate adresu ovo RPC, chain ID, simboli i adresu Explorera. To sve možete naći na zvaničnom sajtu od te mreže koju dodajete, tako da se svodi na copy paste, to je ono što je nepraktično. Ali pored ovog načina za dodavanje imate još jedan koji MetaMask isto pomenja na svom sajtu. Kaže dodavanje mreže preko Chainlist website. Znači kaže vam odete na ovaj sajt, konektujete wallet i onda dodate koju god hoćete mrežu. I ovo je jedna od najboljih stvari, vidite, to je taj sajt. Ja ću vam u opisu videoklipa ostaviti link za sve ove sajtove, kao i za podešavanje MetaMask walleta. Evo vidite, ovdje možete dodati bilo koju mrežu želite, pošto je lista baš ono obimna i ja mislim da sve koje postoje su na ovom sajtu. Pored ovih glavnih mainnet, tu su i ove testnet mreže, pa čak i njih možete dodati. Recimo ovaj Arbitrum, Arbitrum 1, Arbitrum Nova, Arbitrum, znači imate ovdje dosta toga, imate recimo Avalanche, pa morate dodati i njega. Evo sada recimo kako se dodaje mreža, pa kliknemo ovdje na Connect Wallet. I konektujemo wallet, znači konektujemo se na taj sajt. I onda možemo dodati add chain.
i dodamo mrežu. I kao što vidimo, Avalanche će dodat. Pored ovog sajta imate još takvih sličnih sajtova. Recimo ja koristim ovaj Chainlist. Chainlist je isto na to foru, identično urađen. Možda meni je malo više pregledan, pa ja njega koristim, uglavnom je isto. Recimo ajde preko njega ćemo dodati Binance Smart Chain da vidite kako radi. I ovdje vam piše, vidite ove RPC server. Ovdje vam piše koji trenutno radi, kakav je skor. To možda nije toliko bitno, ali neka se dešava da ovaj server ne radi, pa onda vi ubacite drugi. Uglavnom to se retko dešava, ali vidite, ista je procedura Connect Wallet. I sada ste konektovani na ovaj sajt, pa onda recimo eto MetaMask. I approve. I to je to. I dodali ste još jedan. Eto, veoma jednostavno. Tako da, to je bilo to u ovom videoklipu. Ne zaboravite da podržite kanal, stisnite like i nadajte se još i očekujte još brdo klipova. Ja se nadam da će biti vremena za snimanje. Tako da to je to. Uživajte.